Олонқо өрің тунақ ұғығар дері ағыя қонуққалла. Онон бүгінлерге амма жына сәргеті ұтылар бірі сұботунюктарға көқтөқтік тақсаллар, ұғық ағылытығар күттарға оңыстоллар. Олонқо ұғығар білімнен үйретін черчетінен қаз бірден әхілек 214 албоқ теген, 400 метрі сетті салама қатаны бәлемнерігер түхән түхәрілі біті. Манығыға ұлыз жына сәргеті бірілі біт сарудағы кәмегер бүтәрәні Николыныр ұйдур тәрәхіңе үйріләқ бұғыға тұттардылар. Bugün bu gidenler bitişe geldi. Onunla bilirse barı amoluğa elektrikten uğrar. Yeminle ton abagan ehliyege 300 bihen olbak orada. Onunla 400 bihen metre siti bu ata. Ondan 100 metrede bile mayoktarda bu evolar. Вся общественность Шепшелганского наследия была задействована, особенно третье поколение нашего села. Они активно участвовали в пошиве олбох. С сети мы сплели 400 метров, оформили соломой, ленточками и олбох 214 штук из сукна. Балагур нәйлеген лоқтоқтыра кығын ұстата олбоқтана саламаттан ұраты сақалы таңастарын саптарын білімнен, кергеллерін тәрінен оқ құрдық оңыстан олар олар. Бігеге боллағана бұл түмсүйлер ұттан, жақталар түмсүйлер боллаға де үксін. Сақалы таңасқа бұйыл кығын өлеләсті бет, әбәлер бітеген чөмчік түмсүй, арчыланы түмсүйлер, бары сақалы таңас дегенделер. Онтон солғатчылар олонқа хығар білімненен Николын тәрәхінігер бейін 5 көрің алажына астан кәләннер, бастақы местені ылары сетістілер. Кенелер ғыққа горнай, оны әжіген олуғын делегациятын көрсіргі білімненелер. Нәлектерге берелебитин курду бихи 214 олбогу, онна 400 сетини хатаммыт. Бүгүн бу өрүләк быга майга кален туттардыбыт. Оннотон бихиги олонка хыгыр горнай, онна эжиген улугун көрсөбүт. Оннотон билигин туругунан горнайдарбыт, хеттон болан калярылар, эжигендер би платёрдон болан калярылар. Оннотон уннар шоттанаммыт, аспытын өрбүтүн, жакинлер хайда көрсөрбүтүн, белек тугак белемненен Субукурду қаз бірден әхілек болары тұрар алонқа ғығар білімненен опсая үз тұхынча олбоғу теген 6 тұхынча метрі сетті саламаны хатан тұттардылар. Үғыққа білімнені чырчетінен Сахар Республикатын Распотребнадзор салатын қамығията олонқа ғығынан жон ағыр түхер сирдерін көрділер. Кенелер Иннокентий Швердин атынан амман әхілеген культура онына сыңнелан паркатығар, саңы тұтылы бұт қорчуаппалар түхі санитарнай нормаға әппеттейлерін білістілер. Ол күрдік манна ағы өлі қарайыр лардар ханан тұруқтағықтарын, у сетімен елі суынарға наммыт сирдері көрділер еттілер. Маны тәңе ғылжыттар түхер ағыр сирдерігер сылжанын, санитарнай норманы тұтуғу ағылық қачыстывалақ болу тұғара бар ирдебілер тұғынан кәпсеттілер. Гостей на ИС Холонхок планируется, конечно, очень большое количество, поэтому необходимо, чтобы хватило, во-первых, еды и чтобы она была качественной. Поэтому мы сегодня проводим большой семинар для предпринимателей, для предприятий общественного питания и торговли, как они должны подготовиться, какой ассортимент блюд мы дадим разрешение, при каких условиях. Поэтому здесь на местности вот мы видим, что вот построили вот такие вот хорошие качественные харчевки. Здесь будет протянут водопровод, здесь будет, канализация тоже будет в септик собираться. Поэтому, в принципе, и мощности по свету, по электричеству тоже должно хватить для холодильного оборудования, для морозильников, для печей, микроволновок, чайников, термосов и так далее. Күн екі саңарығар Распотребнадзор қамығета атыны әргені тәрiyер ағы үйелі астыр тәрілтелер урбаниттар күттілақ семинары тәрейді. Манна ұғыққа көңіленер аз өл продукциятын тула туық саңа ирдебілер кирбиттерін туғынан білігінлерділер. Ұғыққа дері қамығия жон түхер местетін ағылық қачыстыватын кәтән көріуға. 19 бекка түхер яқтақы жонлары, кәдбет ғалжыттары, 12 бекка ағатықтақпыт. Оны білген медосмотрдарын ең бара хаджалар, прививкелі хаджалар. Түйлі бара тұрар. Повардар бітін ең анализтерін етті біт. Қораққа, централизованны. Оннаттан қарчевкалар білген еме бейақа согласования хаджалар. Бартаттан түрден тантаққа предприниматель күттен бағарар атыйда. Онтан аккредитация аяқтақтар.
Бу күннәргә олонқы һыгын ыты республикатагы Терьер комитеты местетигер тахсаны ыгык тутуларын көрдүләр, объекттер балжамут кемнәргә төһө кирер кыхтактарын билистиләр. Бу күн бастыгылар объекттери көрдүбүт. Үнүр калибитигер объекттер хеттон боллактарына билген биге 9-9 билген теңдибит. Онда эппит болжак бутугар о бетер бу 10-12 стигылар бу объекттер үлелери төмүктүнөн белем болуктактыр. 12 стигылга тансагылан манна культурный терехендеригитер камыйчилеттер репетиционный бөлөк келеннер ыгык серин томун белемнән барыктыра, үрүлә карлытын белемнән барыктыра. Аны тәңгәттән билеген кабыт үлләттән этер боллакка сол ис көннөрүтә. Бу аммагалды айдан кәдә сол бут сотчо онлык үшүгә хох. Андан транспорт министрлыктан туханнак үләһет келән сол иһи көрәһенҗер онда бу солу тәңнәһен сигидди каптаты быйлы каптаты үләтә күчкә тылыктак. Куяс күннәр туруктара ол гынан барантан ол куяска хамар бул көтөр түһүлгә егер бу бөһөлеге егер бар быйлы каптаты үләтә ми итилде. Амма лугыртан бихи сабагала хамытнан хүддә хәлбәт гыҗит калыйга буланды бит. Биле курдук амма динтә бихи сахабы сирин бир кәре елгала хулуга булар. Амма өрүһә, амма бурдуга, амма хадданы хәбәките барата җоны уңгырыр угуяр. Анан әлбәт җан кәлән хәннәне гыҗитте генә бит. Анда бихиге тоостак сәптәк услугының белемнәмит җаны түһәрәр, сыгнатар, ахатар үләне тәрих бит, дигән бигрәләх бит. Антон амалуһун лактактыра манна белемдән биттерә касембә ый булы да сыл инеттен итылдан жон херге улус бетин санатын түмен манна аммага улус бутугар олонко үдүк тамнактык итылындын ден санадан сеттерендер үлөне балат чыгып буттерен би улус керекси көрөбүр истебит онна каянданы оннук жонго санабар болланда ыгы катанга агыган би бигерелек бит. Амма нехилеген инакенче швердинатынан культура онна сыннялан паркатыгар тутуледере өмүрүенереллер. Тутаатчылар бесиин онус күнүгер дери барытын бүтерен туттарар саналаактар. Би хоро булырын алап билемнен. Тон быйыл основной март алын тегер битпит. Мен би бригадам трибунонда. Та почти битте. Краската көнрәһен. Хергелер интен бутахай токай хан. Туту барта этенге баран ияр, билеметер бүтер. Кара билеген бутахай үлетер калла, улакан хөрүн үлете барда битте. Онтон амма Лим стадионга ыгы кахыллытын репетицията сагаланна. Жокускай кораттан саха сирка артыстара көһөн таксаны үлелерин сагалатылар. Төт түһүргәгә кирен түһүргәбетен көрән кем хантан такарын кайырын баһарыстыбыт. Тынылалар буллагына цирк артисттара, колледж культура студентлары, она тох закрытияны буллана театр олонхо артисттарын орохтактар. А так буллагына бу олохтактыртан 900 кигене мухан театрализованное представление орохтак. Бу биһиги сүрин режиссер бут Сергей Васильевич Расторгуев командада келен күстә гөләне хагалата нехелектер бит бары нонно көһөн киддилер. Оннан кыратык уратылар кепсит буллакка биһига билден турар бу олонко персонажтарын күрәген үтәбит Федотович Потапов атынан ден аттан тураммыт. Бу ахының көстү болуга бу кенники хилларга күстә гөле барда Михаил Михайлович Носап сахан родын художнигга биһиги кен туттубут кини бу картиналарын тилиннериге нехлекте bir barmasatlar ülelediler. Ol kurduk kinler bu tillibit çakçılar diye atan turamıd bu kartınada onda bu tillibit çakçıda diye köstüyoktak bulladı. Olan tukadın teatralizovanı cühüyü gınamı taharıpıd. Хари регаттан аммага субботунюктара тегин быспакка гытыллаллар. Ол курдук аспыт неделеттен сагалааны терилтелер хас бирдилеригер анаммыт участоктарга таксаны ырахырдүлелерин ыттылар. Терилтелер сыннялан паркатыгара бары массыба субботунюкка таксаны тутуу үлелерин кенне халбыт бөгө сыгыра астатылар. Маны таңе бу күннерге Артур М. Хайстватыттан сакастаммыт 10 тыгынча сибекки келектәк. Манна ме субботунюктар ытыллыктара. Amma nehliga batırtı barlarını tapıp tanıtı maksimalne barı kelle hatatılar. Olsaya ağız teknika var. Bir paguruşik tapıp tanıtı bu karçopkana bu kilti hürgenen
урахалардан дөстемит үлелих жебут. Жон элбега хүддән үрдер, үле таксылак булыкта. Олонко хыгын бастыгы тәрәһенә масустарын олонко өбүгә ситимә үз күннәр республикадагы күрәгә бу күннәргә төмүктәннә. Бу күрәккә барыта 9 уус күттыгынылла. Кенелер үз күн устата олонко жоройдарын образтарын, уустарын уратытын көрдөрөр 2 метрә кәриңә үрдүктәк, түрден 6 сантиметр кәтеттәк бәрәбинәттән мастан скульптуралары кыхан чочуян тахардылар. Мәңе қаңластық түріттен сылджар Масуха Иван Махначевскай бу күрәккә бир опыттақ стабыллақ мастарынан болар. Тахама хастахтыры мен. Онтан инде бир жазама оннер ба. Бир жыл балыс. Та шуе та бу улаттар барлан билетти. Бу хорохтарын эти хорох улаттар алга дәддер баллар. Алар не билистан. Та бу Аландай кондая жембили олонко бу туга битти аммалак кене олонон ора хадем онны се олонко хотум ити ба онны бир кене туг жироя бир түер ба атын олонко мене хох жиро кис нүргүн жемди Онтон тааттылуын ытык көлін уға Петр Егоров алонқа хыгар ан бастықытын кыттар. Бұннина мастары бұлырын амма балугургар ұйтылы бұд, масустарын күрәғігер бәйтін қоланан көрбіт. Өмі сағалан әрәбен, ата амма балугур иккіз қолбын кыттауын, бұлырын балугурга кытты бұды. Үғаққа кытты бұды. Әме олонқа темет еді. Бұйыл бұл олонқа хыға бәйтігер аммаға. Ана вақшын қотын мен тұғын кытты жауын. Темана. Оттон хамсанетін тұғын хинбету. Бәйін қаян тағыра. Токуйдан. Атак основный тоқтарын ағын онына тоқтан еқай. Қапырымыттан кенегеттен еқай. Олонко өбүгө ситеме республикатагы күрәк кылан кыйлағынан аттаммыт аммалуғын сәргебәхеттен сылджар. Масуға Альберт Фомин күрәкка бир дойдулағын, Екатерина Иванова аландайы куландайы олонқотынан композицияны бір жанугар бәләхунна. Оқачтан түріттәк Екатерина Иванова ден олонқотақ күткені олонқолақ, аландайы куландайы. Оны толыру барытын персонажтарын барытын. Персонажтарын өбуді кылгас кәпсә. Погастык кихи кырданы хараза жүгү. Күрүн тугум сылы хорум ген хо наханды билет олонқа. Дина. Аны ким нору хо жана бутун ок. Үйөт оро жабы. Ататтар персонажтар оро жабы. Аны бихи олонқа хар Давид олонқа. Олонқа да бар булун ген. Канала тәһәҗәт. Устар үләре кенәгәһен амма паркатын кергәтән алонқа хыгыны бир ураты көстүтүнән болуга.